Kumbola mrengo wafungahe. Mstari wa kwanza. Kiza Bwana akimwamba Musa, nza kuhendea ukalehere mlungu kwa Farao, na ndugu yo Haruna ndakala nabii wa kwako. Undanena gosi ni kulagizago, na ndugu yo Haruna ndangwambira Farao, arichira Israeli. Mambole kula akahiza isi ya kwakwe, ele nda muhendea Farao akalina singo nyomu. Na hata indajo, izaho nindangeza miujiza yangu na mautuga yangu ga kuangalaza kaiza isi ya Misiri. Iye kanda musirikiza bule. Kiza ndagoloza mkono zulu za Misiri na nimboze vikosi jangu. Watu angu wa Israeli osi kula kaiza isi ya Misiri. Kwa mahendo mabomuga kwa ngalaza. Na wa Misiri mandamanya ukala mimindi mibwana. Hao ndiho goloza mkono wangu zulu za Misiri na kuambuza Israeli kahiza. Musa na Haruni makihendasho marijo lagizo ni Bwana. Wakati mana nena na Farao, Musa ura ana miaka 80 na Haruni ura ana miaka 80 na mihao. Mstari wa 8. Mdata wa Haruni na galuka nyoka. Bai Bwana akinena Musa na Haruni akiamba, Farao akimwamba muhende muujiza, mwambe Haruni hale wa mdata wa kwakwe, ugwage hoti mbele za Farao, ili ugaluke nyoka. Kujo na Musa na Haruni machenda hata kwa Farao. Machenda here marijo lagizo ni Bwana. Haruni wagwaga wa mdata mbele za Farao na wahumikie na ukigaluka nyoka. Kujo na Farao kia hatu yenye hekima. Asa ina aganga Amisiri. Na makiza henda za visho kwa kuhumira uganga wao. Kila mwanga kingwa akigwaga mdatawe na kila mdata ukigaluka nyoka. Ela wa mdata wa Haruni ukimiza yo midata yao. Kiza hata hamwenga na visho. Farao wahenda singo nyomu na kasiriki zirebule. Karakara na Bwana risho kala wa ambira. Mstari wa 18. Pigo la kwanza. Maziga na galuka milati. Bwana akimwamba Musa, Farao ni mtu wa kikani sana. Kenzi kwa richiro watumende. Kwa visho, machero madzacha. Wakati Farao andiho kala na mbola kwenda muhoni. Ende oka mutarize ko kanda za muhu. Kuno zagwirira wo mdata uriwo galuka nyoka. Na wenda mwamba, Bwana mlungu wa Ibrania. Wani humanizi ni kwambiro wa richiro watuemende. Ili makamu abudu konyika. Ela lola kuzati ibuli. Vikara Bwana anaamba. Kukala kwa utuwo. Undamanya ukala yende Bwana. Lola ndaga piga maziga muho wa Naili. Na mdata nzowa. Iziwo gwirira. Na kuganda luka milati. Goma kumbaga rigo muhoni gandafa. Na wa Misiri kamanda gano bule gomazi. Kwani ganda kalaga na nukavi. Bwana akimwamba Musa, mwambe Haruna anule wa mdatawe zulu za mazi gosiga Misiri, yani zulu za miho, vizuho, mazia na mitsara yao yose ili gagaluke milatu. Na kukunda kala na milatu kahe za iti yose ya Misiri, kahe za via, jamihin na jamawe. Mstari wa 20. Musa na Haruni makihenda here marejo lagizo ni Bwana. Akinula wa mdata akigapiga goma ziga muho wa Naili. Kono Farao na humikie mana lolera. Na goma zigo sigarigo kala muho wa Naili galuka milati. Goma kumbaga rigo kala muho nga kifa. Muho kikala unanukavi. Hata wa Misiri makala kama dimukuga no goma zige. Kiza kukala na milati kila hatuka iza isi ya Misiri. Eloa tsai Amisiri na makiza. Henda za ja Musa na Haruni. Wako humira utsai wao. Bai Farao kikala ekaza kuhenda singo nyomu. Na kasikizire Musa na Haruni. Karakara narisho kalao wanena na Bwana. Aigaluka achinda kwa kwe nyumbani. Agoga rigo kalagaza hendeka kagamugutire hatu. Bai Misiri osima kitimbamo kanda za muho wa Naili ili mapate maziga kunu. Kwani go maziga muho ni beregana kaganweka. Baada ya Bwana kugagaluza milazo, maziga muho wa Naili za kila siku fungahe.